Megatron, javi se. Kakav nam je status? Prva pošiljka ore trebala bi biti prebačena za 2 sata. Biće prebačena, Luke. Astro Train, budi spreman za polazak prema asteroidu za 1 sat. Space Shuttle mod. Uključen do slanja uzbune, Megatrone. Ako je ore energetski bogata kako tvoje očitanje kazuju, Sunway, naš nedostatak energije bit će riješen zauvijek. Kosmos bazi. Asteroid daje energetska očitanja. Održavaj radio šutnju. Konstruktikoni. Mogao bih odvući konstruktikone od asteroida dok Powerglide povede opći napad. Ne dok ne saznamo što se tamo događa. Ako kopaju taj meteor, onda... Kosmos, vrati se tamo gore i pribavi mi pouzdane informacije. Dobro, Optimus Prime. Onda što ćemo učiniti? Samo stajati i čekati? Tako je. A kamo ti ideš? Razgovarat s jednim drugim autobotom koji može letiti svemirom. Omega Supreme zvuči kao bure smijeha. Omega Supreme, ovdje Prime. Omega Supreme. Tvoj glas čujem. Decepticoni su dovukli jedan asteroid u orbitu. Možda ćemo trebati tvoju pomoć. Govor prerano. Uznemirenje nepotrebno. Taj bi asteroid mogao biti novo gorivo za Megatrona. Konstruktikoni kopaju. Konstruktikon. Konstruktikoni neprijatelji. Neprijatelji umrijeti. Ovo je vojna misija, ne osveta Omega. Rezultat isti. Što se dogodilo između tebe i Konstruktikona Omega? Pitanje nebitno. Odgovor osoban. Želim znati o tome. Naredba primljena. Govorit ćemo. Možeš li govoriti kao normalan autobot? Samo ovaj put govorit ću kako sam govorio na Cybertronu prije izdaje. Omega Supreme, u redu si kao bilo koji robot stražar kojeg sam pregledao. Sada, kidaj odavde, tvoj grad te treba. Rekao bih, što je sa svim nevoljama koje su izazvali Decepticoni? Hvala, doktore. Ti si bio jedan od robota čuvara? Da, moja dužnost je bila odbrana Crystal City-a. Sjećam se. Najveličanstveniji grad na Cybertronu. Kako volim ovo mjesto. Jesu li Konstruktikoni bili tamo? Da, bili smo prijatelji. Oni su izgradili Crystal City. Omega Supreme, drago mi je da te opet vidim. Predugo se nismo vidjeli, prijatelji. Što vas vodi ovamo? Održavanje. Temelji sjevernog zida trebaju ojačavanje. Bolje da vas ne zadržavam. Besmislica, nismo dugo razgovarali. Što si radio? Megatron je izgradio novi stroj. Sjećam se. Robo Smasher. Upotrijebio ga je da pojača kvalitetu Decepticona. Zaustavio bi robote i prilagodio bi Megatronovim potrebama. Uputi me, Megatrone. Postojim samo da tebi služim. Poslušat ću svako tvoje naređenje. Hoćeš, znam da hoćeš. Ovi su Konstruktikoni izgradili cijele gradove. Ali kad moj Robo Smasher završi s njima, stvarat će samo nered. Moramo otići, moj veliki prijatelju. I meni je vrijeme za posao. Što se dalje dogodilo, ostalo mi je nepoznato puno sati. Ovdje smo. Započet ćemo s unutrašnjim zidom.
Otvori ta glupa vrata. Megatron? Omega Supreme? Što? Što je to? Metropola je pod deceptikonskim napadom. Trebaju te. Ali ne mogu tek tako napustiti položaj. Mi ćemo čuvati Crystal City dok se vratiš. Požuri, trebaju te. Krećem! Konstruktikoni, idemo na posao. Nemoj mi reći, nije bilo napada. Što to za Boga? Ne može biti da su mi lagali, osim... O ne! Ne! Kako? Konstruktikoni su te izdali, Omega Supreme. Razorili su Crystal City. Ne, najgore je tek trebalo doći. Ne! To je Omega. Sredimo ga. Moji prijatelji, moj grad. Sve je nestalo. Megatronovo dijelo. Moram spasiti prijatelje. Onda ću se osvetiti. Tjednima sam ih slijedio. Moram se kretati brzo. Vrati se! To je klopka! Prestani se uvijati. Ovo je za tvoje dobro. Reprogramirat ću te da budeš opet onaj stari makar. To bilo zadnje što ću učiniti. Ja osjećam se opet zdravo. Onda idemo doma. Možda se Crystal City može ponovo izgraditi. Robo Smasher! Pažljivo, ne želim da opet dohvati vas, dečki. Onda sam saznao. Znam, Megatronovo reprogramiranje ne može biti poništeno. Ali bilo je još tu. Megatron im je dao novi oblik. Devastatora. Prestani koprcati se! Ovo je za tvoje dobro! Ne! Nećete me imati! Ajde, idemo odavde. Megatron nije uspio. Preživio sam, ali sam se promijenio. Od tada osjećam samo mržnju za konstruktikone. Napustili su Cybertron u svemirskom brodu. Ali ti si slijedio? Jesam, milijune godina po galaksijama. A onda si čuo da su saznali gdje je Megatron i pridružili mu se ovdje na zemlji. Slijedio sam ih. Čekao sam. Želim da ostaneš ovdje i da ništa ne poduzimaš protiv njih dok ti se ne javim. Razumiješ? Poruku razumio.
Moramo iskopavati ore. Sada je moja šansa. Htjeli ste pouzdane informacije? Evo ih. Dobar posao, Kosmos. Jesu li dovršili punjenje Astrotraina kad su vas uočili? Ne. Onda sad već jesu. Vrati se natrag gore da možeš pratiti njegov povratni kurs na zemlju. Opet? Ova ora je nekoriste dok se ne obradi. Želim znati gdje je sakrivena rafinerija. Ako insistiraš, Receptore. Trebam spektrogramsku analizu ove ore. Naravno, Prime. Ore ima visoki energetski potencijal. Porijeklo ore je nepoznato. Nastavlja se analiza. Ali, u međuvremenu znamo točno kamo idu. Prime poziva Omegu Suprema. Poziv čujem. Želim da makneš konstruktikone s tog asteroida, a njega otpuhni s neba. Osveta. Uskoro. Očekivanje. Visoko. Uzvrat. Dobar! Pozor Optimus Prime. Analiza ore potpuna. Novi podaci upućuju da je organske prirode. Misliš, taj je asteroid živ? Potvrdno. Požuri, Astrotrain se uskoro vraća. Moramo imati spremnu drugu pošiljku. Oho, ako to nije stari Omega Supreme... Kamo je sada otišao? Prime zove Omega Supreme. Javi se! Javi se! Omega Supreme, nove naredbe. Samo makni konstruktikone odande, ali ostavi asteroid na miru. Čuješ li me? Koji mu je sada vrag? Dakle, prijatelji, one ti je Robo Smasher ostavio opake tragove. Šteta što nije dovršio posao. Ti si otpad od savršeno dobrog robota. Sad da vidimo koliko energetskog soka možemo iscijediti iz ove ore. Ovo bi je trebalo smrviti u sastavne elemente. Što? Smrt neizbježna. Osveta moja! Dakle, zar nećeš zaustaviti tu stvar prije nego proždere tvoj dragocjeni planet Zemlju? Stvor živi. Ti umireš! Deceptikonska rafinerija je 10 milja sjeverno od Mount McKenzija. Izvrsno. Uzbuna, organizam se izlegao. Izlegao, hoćeš reći da je onaj asteroid bio jaje? Potvrdno. Biće se uputilo prema zemlji. Predviđeno odredište područje zapadne obale Sjedinjenih država. San Francisco. Autoboti. Pokret! Pozor, Optimus Prime. Što je? Predviđanja upućuju da biće ne može biti zaustavljeno bez pomoći Omega Suprema, jer je asteroid iz kojeg se izlegao također i izvor njegove hrane. Napada jer je gladno, a mi ga moramo vratiti na taj asteroid. Samo Omega Supreme može to učiniti. Evo ga! Idemo! Pokvarit će želudac!
se od San Franciska! Odlazi! Ovo bi trebalo zamantiti stvar. Nije zakudarac! Nije zakudarac! Prokletstvo. U najboljem slučaju možemo ga spriječiti da se spusti na ulice. A koliko ćete dugo ispitivati prije nego što pojede San Francisco? Što ako svi jednostavno zbrišemo? Onda će nas loviti jednog po jednog. Onda se ujedinimo! Rezultat poželjan. Destructicon sada! Osveta moja! Stani! Slušaj me! Ti si jedini koji može spasiti zemlju od terzijeri. Ta asteroid je hrana od tog stvorenja. Moraš ga namamiti tamo natrag. Jeste li čuli to? Idemo! Pobjegli su. Ovo je važnije od osvete. Prime, makni se. Ti si ponukao tu stvar da se izleže. Ti si odgovoran. Događa se opet Omega. Događa se upravo ovdje na zemlji. San Francisco će biti razoren. Hoćeš li dopustiti da se sve to opet dogodi? Zbog nečeg tako nekorisnog kao što je osveta. Smjer akcije promijenjen. Dakle, asteroid je hrana stvorenju. Huk, koliko bi ti trebalo da ovaj generator pretvoriš u dalekometni razornik? Samo nekoliko minuta! Onda to učini. Ja ću uništiti asteroid, a onda ću promatrati kako biće ovaj planet pretvara u bučan kaos. Opustite se ljudi, zapamtite, mi smo svi jedno sa svemirom. Mi smo na putu da se sjedinimo s tlom. Dolje! Ovo je savršeno. Uništit ću čudovištu hranu i moćnog Omegu Suprema. Megatrone, predosjećao sam da ćeš pokušati ovako nešto. Uništi ga. Imam bolju ideju. Spasite svoje kože. Svi smo ti zahvalni, Omega. Spasio si grad. Dužnost zanemarena. Dužnost ispunjena. Stvarno si kako treba. Kompliment zahvalan. Znam da te ono što su Constructiconi učinili tamo na Cybertronu promijenilo, oduzelo ti osjećaje. Ali možda ćeš jednog dana uvidjeti da u životu ima važnijih stvari od osvete. Vjerojatnost raste.